nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya mbere Gashyantare 2026 tugarutse muri studio rero njye umva kuri mikoro amazina yanjye akaba ari Bosco Mutaramu cyane aho tugiye kuba twareba rero bimwe mu bigezweho kugeza kuri ubu ngubu. Abantu bagiye batandukanye bagenda bavuga ibyabo ariko ibivugwa n'abayobozi akenshi nibyo bihabwa agaciro ndetse nibyo bifatwa nk'umwihariko ni ku ntambara n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi Tshilombo perezida w'igihugu cy'ikibanyi ndetse yagize ibyo asobanura byinshi cyangwa se yagize ibyo avuga. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagarutse ku bimaze iminsi bivugwa harimo nko kuba u Rwanda ruherutse kwemera ko rufitanye imikoranire mu by'umutekano n'umutwe wa M23. yagize ibyo akomozaho nk'uko perezida Felix Tshisekedi abivuga ati ukwemera kwa Kigali ko ikorana na AFC23 kuragabanya amahirwe mu gusobanura neza inshingano ndetse no gusaba umuryango mpuzamahanga gushyira mu bikorwa imyanzuro bafashe. Ati kugeza uyu munsi birakuraho uguhakana kwari gusanzwe kuriho mu gihe twasabaga ko iyo myanzuro ishyirwa mu bikorwa. Ni mu ijambo rye perezida wa Repubulika yasobanuye ku mwanzuro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza kuba tubirebera hamwe. Ni mu gihe kandi kuri iki kibazo cy'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko agifite ubushake bwo kugirana ibiganiro n'abenegihugu ariko ashimangira ko ibyo biganiro bidashobora gukoreshwa mu gupfukirana ibitero byagabwe ku gihugu cyangwa mu gutesha agaciro inshingano z'ababigizemo uruhare mu gihe bigomba kubaho ngombwa ko bagezwa imbere y'ubutabera. Ni Felix Tshisekedi. Naho kandi uyu mukuru w'igihugu nanone mu nshingano ze kuri ubu ngubu mu makuru atugeraho akaba yamaze kwakira impapuro z'abagomba guhagararira ibihugu harimo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ni ukuvuga abambasaderi 3 bashya hamwe n'uhagarariye by'umwihariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Turaza kureba aba bagejeje impapuro zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba guhagararira ibihugu byabo. Si ibyo byonyine gusa tugufitiye, turaza no kunyarukira hano imbere ndani mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe amakuru ari guturukayo kugeza kuri ubu ngubu, dore ko bitoroshye. Niba mu by'ukuri umva ko ibishingiye kuri iki kibazo bitoroshye, ubwo turaza no kureba ese ni makuru ki kubiri kuvugwa ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka unyemere rero tuhere ku mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri asobanura ndetse anatanga impamvu ku bijyanye n'imiyoborere ye y'iki gihugu. Mbere ya byose kandi nanone reka nkubwire niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info unyarukiraho kandi subscribe. Bamaze kubikora bravo, batarabikora nyine nicyo gihe nako kanya muraza no kunyarukira muri comment, murabona link twabaterekeyemo ya Barore TV, mwajye mwishaka mugende munyarukiraho mu kandi subscribe. Reka durere ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu nk'uko perezida Felix Tshisekedi Tshilombo abivuga ati u Rwanda mu by'ukuri n'ubwo rwemeye ko rukorana n'umutwe wa 23 ntabwo bizegera bikuraho cyangwa se ngo bibangamire imyanzuro y'umuryango mpuzamahanga. Mu ijambo rye vuba aha ryavugiwe imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madamu Matilda Mukantabana ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine yaje kwemera ku mugaragaro ko u Rwanda ahagarariye rukorana kandi rufitanye ubufatanye n'umutwe witwaje intwaro wa AFC23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byavuzwe kuwa gatandatu na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asubiramo nyine uko uyu nguyu ambasaderi Madamu Matilda Mukantabana yabivuze yemera. Ni ikintu cyaje guhagurutsa rero benshi. Felix Tshisekedi nawe yaje kubigarukaho. Ibi byavuzwe ku wa gatandatu na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi
ni ku munsi w'ejo mu ijambo yagejeje ku bambasaderi n'abadiplomate bemerewe gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muhango wo guhana indamutso wabereye ku ngoro ya Perezida Palais de la Nation. Ni naho rero yafashe iya mbere akomoza kuri izi ngingo. Mbere ko tugaruka ku buryo yakiriye abangaba, reka tubanze turebe amagambo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gutangaza. Nyine Perezida wa Repubulika yasobanuye ko umwanzuro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugihamye cyangwa se mu by'ukuri bo bagitsimbaraye ku mwanzuro wabo ko amahoro adashobora kugerwaho hashingiwe ku binyoma kandi adashobora kubakwa hashingiye ku kudahana abagize ibyaha. Kubwe amagambo y'uhagarariye u Rwanda mu by'ububanyi n'amahanga ashimangira umwanzuro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi agomba gufatwa nk'ingenzi cyane kuko ashyira mu bikorwa inshingano z'umuryango mpuzamahanga kandi agasaba ingaruka zifatika. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo rero ashingiye ku byavuzwe na Madamu Mathilde avuga ko mu by'ukuri hakwiye kubaho ko imyanzuro noneho yashyirwa mu bikorwa. Ati kuva kera ubu nibwo noneho ati twavuga ko igihe kigeze kugira ngo imyanzuro ya Loni cyangwa se imyanzuro mpuzamahanga yagiye ifatwa ishyirwe mu bikorwa. Avugamo n'ibihano. Yagize ati mu myaka myinshi ishize twagiye dutangaza ko dufite ibimenyetso bifatika ko ari inkunga ituruka hanze ihabwa imitwe yitwaje intwaro ikora urugomo ku butaka bwacu. None ubu mu itangazo ryemeye ryatangiwe vuba aha imbere ya Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhagarariye u Rwanda mu rwego rwo hejuru yemeye ko hari ubufatanye mu by'umutekano hagati y'igihugu cye n'inyeshyamba za 23 zibarizwa muri AFC. Iryo yemera si amagambo asanzwe yo mu itangazamakuru cyangwa amayeri ya politike, ngo rigaragaza mu buryo butaziguye ibyari bimaze igihe kirekire bivugwa muri raporo nyinshi n'abafatanyabikorwa batandukanye ko hari inkunga ikomeye ihabwa umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi ukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo ni umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Ntabwo yagarukiye aho, ahubwo yakomeje agira ati iri yemera n'intambwe ikomeye, rigabanya amahirwe yo guhakana, risobanura neza inshingano za buri ruhande kandi rihatira buri wese kuva mu magambo gusa ajya mu gushyira mu bikorwa inzira z'amategeko mpuzamahanga, imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni ndetse n'amasezerano ya politike yemewe ku bushake. Ariko ndashaka kubivuga mu buryo bweruye, nta mpamvu n'imwe, nta nyigisho, nta mpamvu y'umutekano n'imwe ishobora kwemeza kwigarura ku ngufu, gushyiraho inzego z'ubuyobozi zitari mu mategeko, kwimura abaturage ku gahato cyangwa gusara umutungo kamere bikorwa ku nyungu z'igihugu kigize umuryango w'abibumbye. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo rero abona ko ari ngombwa ko kugeza kuri ubu ngubu ibihano noneho byakabaye bifatwa. Ku nshuro ya mbere Leta y'u Rwanda yemeye ku mugaragaro ko ifitanye ubufatanye n'umutwe witwaje intwaro wa 23 uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kigali isobanura ko ubufatanye bugamije kwirinda ibibazo by'umutekano, kurinda abatutsi ndetse no gukemura ko habaho kongera kwaduka no gukumira ko habaho kongera kwaduka kw'ihohoterwa rifite ishingiro ndetse n'amahuriro na jenoside. Mu itangazo ryagejejwe kuri Kongere ya Amerika ku itariki 22 Mutarama, Madamu Mathilde Mukantabana yasobanuye ko ubu bufatanye bwatumye AFC 23 yikura ku bushake bwayo mu mujyi wa Uvira, bikagaragaza ko ifite ubushake bwo kugabanya amakimbirane. Ambasaderi yakomeje asobanura impamvu n'imbibi z'ubu bufatanye agira ati kubera izo mpamvu u Rwanda rugirana koko ubufatanye mu by'umutekano na AFC M23. Ndabivuga mu buryo bweruye kugira ngo tukubake icyizere dushingiye ku mucyo. AFC M23 ni umutwe w'abanyekongo wigenga ufite ibisabwa byemewe awushyira kuri leta ya Kinshasa. Ati niba u Rwanda na AFC M23 bisangiye inyungu yo kurinda abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibitero bya FDLR n'imitwe itwaje intwaro ikabije, inyungu y'igihugu cyanjye irenze ibyo no gukumira ko habaho kongera kwaduka kw'inyeshyamba zishingiye kuri jenoside ndetse n'ibyaha byambukiranya imipaka bishobora guhungabanya kubaho k'u Rwanda ubwarwo.
Kigali ishimangira ko ubu bufatanye ari ubw'igihe gito bugamije kwirinda gusa kandi bushingiye kugenzura ndetse no gusenya umutwe wa FDLR. Ikavuga ko u Rwanda rudashaka kwivanga mu byemezo bya politike by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko byaba bikorwa muri ubwo buryo. Kugeza uyu munsi mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ateganya gushyiraho ibisabwa kugira ngo habeho ibiganiro bya gisirikare ndetse n'ibiganiro bigomba kubera hano imbere mu gihugu bigahuza inzego z'umutekano cyangwa se z'imiyoborere, ndetse bivugwa ko hagomba kumvikanamo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bikekwa ko hashobora no kugaragaramo abari mu mitwe yitwaje intwaro mu gihe bibonwa nk'ibishobora kuba byatanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kibazo cy'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko agifite ubushake bwo kugirana ibiganiro by'igihugu National Dialogue, ariko ashimangira ko ibyo biganiro bidashobora gukoreshwa mu gupfukirana igitero cyagabwe ku gihugu cyangwa mu gutesha agaciro inshingano z'ababigizemo uruhare. Aha Felix Tshisekedi Tshilombo ashimangira ko buri umwe uwo ari wese ugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azabiryozwa, hatabayeho ko ibiganiro byaba bikomeje kugenda bijya mbere, kabone nubwo habaho ibiganiro bibera imbere mu gihugu bihuza abenegihugu. Ati mu gihe abatari bake mu banyapolitike n'abagize za societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gusaba Perezida wa Repubulika guhamagara ibiganiro by'igihugu bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'igihugu, Felix Tshisekedi ngo yasobanuye aho ageze kuri iki gitekerezo ubwo byari kuwa gatandatu ku munsi w'ejo tariki 31 Mutarama 2026. Ibi yabivugiye mu muhango n'ubundi nanone wo guhanahana indamutso z'umwaka mushya n'abadiplomati n'abahagarariye ibihugu byabo byemewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijambo ryaje gufatwa nk'irigiye guhindura ibintu ndetse nk'iriteganya ibigomba kuba bidasanzwe. Muri uwo muhango Perezida Tshisekedi yemeye ko muri ibi bihe bigoye ubumwe bw'igihugu ari ingenzi cyane kurusha ikindi gihe cyose. Yavuze ko ibiganiro by'igihugu bidakwiye na rimwe gushyira mu kaga cyangwa gukemanga inzego zashyizweho n'amatora. Yanashimiye Perezida wa Angola João Lourenço ari nawe muyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe kubera uruhare rwe mu kunga ndetse no gushakira amahoro akarere. Perezida wa Angola João Lourenço Emmanuel Conclave yagiye agaragaza umusanzu we mu kugerageza gukemura ibibazo, aho yigaragaje ahagarariye mu by'ukuri nk'uko byagiye bigaragara ibiganiro bya Rwanda mu kumara gutorwa, nanone yongera kugerageza gushyira imbaraga ze mu gukemura ibibazo. Umukuru w'igihugu rero Felix Tshisekedi Tshilombo akaba yaramushimiye, yagize ati niyo mpamvu twongera gushimangira ko twiteguye ibiganiro hagati y'abanyekongo, ibiganiro bituje bifunguye kuri bose bigendera ku mahame ya Repubulika bigamije gushimangira ubumwe bw'igihugu ariko bitigeze bishyira mu kibazo inzego zatoranyijwe n'ubushake bw'abaturage. Ndashimira by'umwihariko nyakubahwa João Manuel Conclave Lourenço ku bwitange bwe, ku bwumvikane n'uburinganire agaragaza ndetse no ku muhate udahwema ashyira mu gushakira amahoro aka karere. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje ashimangira ko mu gihe ibiganiro byabera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikayoborwa kandi bigategurwa n'inzego z'igihugu hubahirijwe itegeko nshinga, amategeko y'igihugu ndetse n'amahame ya demokarasi agenga ubumwe bw'igihugu. Yagize ati ariko ndabivuga ku mugaragaro, ibyo biganiro byo mu gihugu nubwo byaba ngombwa ntibishobora gusimbura inshingano mpuzamahanga, ntibishobora gukoreshwa mu kugabanya uburemere bw'igitero cyagabwe ku gihugu cyangwa mu kwirengagiza inshingano z'ababigizemo uruhare. Nk'uko nabivuze mu ijambo ryanjye riheruka ku miterere y'igihugu mbere y'inteko ishinga amategeko, ubutabera buzakomeza inzira yabwo mu kuri ndetse no mu butabera kugeza ku musozo, nta kubogama, hagamijwe guha icyubahiro abaguye mu gitero bagiriwe akarengane. Yakomeje agira ati urukaramu rwacu rugikomeje kuba rurerure tugana ku mahoro nyayo, ariko amahoro nyayo asaba ibikorwa bifatika kandi bigaragara.
hatari guhagarika burundu inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro, gukura ingabo z'amahanga ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no guca burundu uturere turimo icuraburindi, kubihagarika, kubahiriza byimazeyo uburyo bw'amasezerano mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, no gusubizaho byuzuye ububasha bwa leta ya Kongo mu bice byose bigenzurwa n'inyeshyamba. Ibi rero Felix Tshisekedi Tshilombo akabona ko bishobora gutuma amahoro aboneka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amadini atandukanye buyatangiye kuvuga ijwi rimwe ku byerekeye inzira yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu bwibasiwe n'igitero Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko cyaturutse ku Rwanda binyuze mu mutwe w'inyeshyamba ya M23. Muri urwo rwego hashyizweho ahagaragara ku wa mbere tariki 25 Kanama 2025 Kinshasa urupapuro rugena icyerekezo cy'ibiganiro by'igihugu rwatanzwe ku bufatanye bwa Kenko, inama nkuru y'abepiskopi gatolika muri Kongo, icyitwa ECC, itorero rya Kristo muri Kongo, ihuriro ry'amadini ya Kongo ndetse n'ihuriro mpuzamahanga rigamije ineza, n'ihuriro mpuzamahanga ry'amadini cyangwa se mpuzamahanga ry'igihugu. Kuva urupapuro rwatangazwa, ibikorwa byari bitegerejwe kuri perezida wa repubulika ntibiragaragara ku rwego mpuzamahanga. Ingamba za diplomasi ziragenda zigaragara ku mpapuro ariko zigakomeza kunanirwa gutanga umusaruro ufatika ku butaka, mu gihe umwuka mubi ugikomeje hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Rero bigatekerezwa nk'ibishobora guteza ibyago bikomeye cyane. Felix Tshisekedi yakiriye ambasaderi bashya Doha n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu murongo w'imikoranire ya diplomasi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ku wa gatandatu ku munsi w'ejo tariki 31 Mutarama 2026 yakiriye mu biro bye impapuro zemerera akazi bambasaderi batatu bashya hamwe n'uhagarariye mu by'umwihariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu muhango wabereye muri Cité de l'Union Africaine. Ibi byabaye mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gushimangira umubano wayo mu buryo bwa diplomasi mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko igihugu cya Qatar. Mu bayobozi ba diplomasi bakiriwe harimo Mohamed Salem Al-Shaki Al-Kouer, ambasaderi mushya w'igihugu cya Qatar muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ufite ububasha bwuzuye. Uyu mudiplomate w'umwuga yigeze gukorera igihugu cye muri Salvador, mu Bushinwa, muri Benin ndetse no muri Venezuela Caracas. Kugera kwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuje mu gihe umubano hagati ya Kinshasa na Doha wakomeje gukomera cyane cyane nyuma y'uruzinduko rwemeye rw'umwami wa Qatar wagiriye uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Gushyingo 2025. Muri urwo ruzinduko hasinywe amasezerano atandatu y'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubutabera, urubyiruko, ubwikorezi ndetse n'iyoroherezwa rya viza za diplomasi nk'uko byatangajwe n'inzego za leta ya Kongo. Basobanura iby'uru rugendo. Doha kandi yakiriye ibiganiro byagarutsweho cyane mu itangazamakuru hagati ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Ibyo biganiro byagaragajwe nk'igice cy'ingamba zo mu karere zigamije kugabanya umwuka mubi ndetse no gushaka amahoro yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yakiriye kandi Fatima Kyari wagizwe uhagarariye by'umwihariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko ashyirwaho muri iyi mirimo yari ayoboye ubutumwa buhoraho bwo gukurikirana umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu muryango w'abibumbye kugeza muri Nyakanga 2025. Ni umuyobozi mukuru ufite uburambe burenga imyaka 25 mu bya diplomasi, ubufatanye mu iterambere n'ibikorwa by'ubutabazi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo uri mu bari kugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi uretse gusaba ko hakwihutishwa ibisubizo bya Afurika ubwayo, by'umwihariko mu nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye i Rome muri Mutarama 2026 tariki 17 iyo na 16. Iyo nama yanagarutse ku gukangurira ihuzwa ryiza ry'ibikorwa bya Washington na Doha nk'uko byatangajwe n'amasoko atandukanye muri Afurika. Impapuro zemera akazi zatanzwe kandi na Magnus Kofi Amoiti, ambasaderi mushya wa Ghana. Uyu mugabo wahoze ari umudepite yayoboye komisiyo zitandukanye mu nteko ishinga amategeko ya Ghana kuva mu 2013 kugeza 2025. Harimo kandi Haima
Ibrahim w'imyaka 45, ambasaderi mushya wa Libani wari usanzwe ari charge affaires i Kinshasa ndetse no muri Brazzaville mbere yo kugirwa ambasaderi wuzuye rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero.